purno ngak galai. Tapi watai khun bane munan. Salil jahil tinna tatu ihana tima ibalik je. Data you khun tu balik kak khun tu ju khun aleh pui khun tau. Bantajak banta dengar kamu mang kita khun tengap mendum. Te dudom tido hanai mutu. Tak kelam ku pakai ayam kabut ibu lah mata tak lah mata dia tak mudah tajak tak purno tagonyo tadi yang empat engkau cikun alih tu bari imu tu belar ada tungku kacak purih long tak mudah tajak kedih pek kacak purih kau pulang imu tu belar ada tungku kacak Quran long dia kacak Quran kau imu tulam tungku kai tarik jakrong long hai tampa gendu imu tu tak kau je tungku sakit ni takun baji ya tron juga apa ibu dah hitron ijak bakulah yang menyana CCTV menyota rekam je ke film ngu truk bakulah lituh ico ideng bakulah imen ju ke roi lang kulah baik nak gayung cok dupi cerong dengan dupi icok dupi tu baulai trenju bulut juga tabah baje ka bulut jiji ka bulut mendum watai tu balai tapi ke red lang maun katanya mbak ji ho kajak benar ke red lang kulah rubah nunggu banda uji ka bulut tak kayak wa juga di ku tenang hati tinggal hijak lam ipuga akai thot lam tinggal hikulam tungku sakit tingat tu tanya pergi kaji ke pengalaman tawaro je nak penget long lau hanjut tron sakit angku hanjut tron man sakit hat hinan tu belak itu lebih raya lah masalah bale mendum payah tarah kaijak ngoi atis jam salah duhai kadang hinan Tika kamu salah payah tabah badar semir. Ya, nekalan maka cukup hek sama budak namit. Padahal jamun wate gejo badayah katamat Quran lego. Kajir kitab masailai, kajir kitab bidayah, baru gajuk bada. Badayah jamun orangnya kan bantu set bak mai kagajuk. Pakan mai yang jelek. Ayah yang hanjir le pada haimi cina kalan ber cina dengar le dan dapat pegah kena 10 Syakban hai tidro ayah meninggal wate meninggal ayah nanu kanya hangkit banda kun ayah menyo nanu wate meninggal ayah nanu nyen tugas semanu ayah pegafan ayah sembahyang mayat tanam ayah lang kubu bak tahu support tugas kan bak tahu wajib bak anu nya kan di kampung berangongnya wate meninggal ayah tahu telefon tungku imum lung dayang yang meninggal ayah ji puyah ku imum cini jawab yang meninggal ayah ji kepui telefon ku imum ada mendeh kai khun menoi tungku imum kan juga tu oh tiga go assalamualaikum tungku imum waalaikumsalam ku imum na langkah kena bapak long kam lengai khun ku imum kat mana ju kapan ju kan kena naja ku imum otem lengai ayah long nak telefon kah orang na tugas nang ku imum tugas long gepegat ke imum kan yu semano ayah kah yu udang imum memang masjid ya kan tugas long yu udang imum kan yu semano ayah kah kat semano ju ku imum na bantu lang ku imum long hanjir ku imum ron yang jit ilong ku yak beut awai kah pakah nak kajak pakan hana kajak beut awai tinggal hanjir ku hom ku imum lale ku ngancip mubut laju hei nek ke yang bak chipnya you tu menau ong kui mum no bantu kui mum no tulung menyo menan sama-sama tulung jut
Kibang ko imum, angkoh sumano imartuh ribai. Itu olah na ko imum hanapeng ko imartuh ribai menyo hanapeng martuh ka baba dor semir kadang ite mang blow. Alah kalong imum nyolong imum menang tot. Maka butingat tu ayah getanyo, abang getanyo sendiri utai mate mandum getumano le tengkui yang bengeh ketengkui mumpusi. Maka uronyo payah tak hargai tengkui mumbek tak preh temate ya tu. Dupna tak hargai tengkui mum engkau luak lampungong sebab temate lampungong tengok keculok jarang kui mum. Yang lakau ni, yang ironi lain yang lakau ni, lampungong lakau ni yang jarang kui mum tengok kenan. Temate nyo yang tahu dip tak culok jarang kena ipoh dong kui mum. Tapi wate mate nya kana idin tok culok jarang kui mum lampungong ji. Menyamunan buat culok jarang lampungongnya ke bahasa kata lum buka buat culok jarang lampungong ngop kan mangatat. Menyamunan padum payah tabuh yum nung kui mum moranyo. Butingat anak mutua ho nu urang agak-agak butingat ni kedeng kui mum. Bek wate ke pajuh bro pitrah sabong tiare mu pep-pep bak Facebook tulis. Kak pajuh bro pitrah. Dua re hanjit lebih kedeng kui mum kos manoyah ku. Butingat kiban cara tingat lebih-lebih ukur puasa. Tenija ukude ne blo teman bukan ne blo bulebeh menyo ne blo cindoi le abah ne blo put sabah sirane wa ne kun kui mum pat cindoi sabah diure la ete ge blo kuih ne blo kuih melimang krek ne blo siplo limang krek hang kui mum nyempat kuih ngan buka puasa entena lebih peng ne blo jakrung medua on yang god ne cok si on ne jok kui mum nyempat jakrung ne jak melasah Drone sebab sering nejak melasah keh tong ujak-jak. Nebla tupi yang gak ngungui mu empat sedekah tupi. Tekarap tau raya nebla ijat teleko miran nebla ku perumah nebla dua on ti on bungkuh bugat nejuk ngungui mu. Betul orang ngungui ku pakajok teleko melong agam ke perumah ne kang gerana. Ya menan tabuh jasa tungkui. Ka, cini kalian tu yang perlu pegahkannya. Buka, menyomunan, tanyo tidrau ragam na purmo, na anu, tugah puruno anu, nyan bak thor tugahan. Menyo anu cinte tugah purno nyan ba ayah, drone urinang bak thor tugah purno drone, bak lakau. Yang kejut drone urinang nekun bak lakau abang tanu purno golong. Puta aku purno fardu ain. Puta fardu ain purno musuci. Cara mano junub bubutoi. Cara tu semayang bupah. Cara tu aurat bubutoi. Behek nu semayang telekom bak takuan nikat. Sok telekom lagi sok jilbab nyan salah. Atai nu sok jilbab pat nikat jilbab kaino bak takuan nu nya yuk takuan kan deuh. Amanya nu sok telekom lagi nyan batu semayang pakan deuh aurat pakan sebab yang jid urinang yang jid lemah lan semayang muka dengan tapak dah muka. Batas muka tetatu semayang cini kena nekalan lumpugah yang hana male-male lulum plumah siap nyok kamu agam tem silak tupi nyokan baik timah ok nyok batas timah ok nyok ehno batas muka getol le urang yang na langampong nyo na urang dugu langampong nyo oh iganyan ilikot itimah ratu hana pemuka cid kon menyomenan batas muka yan menyo usampeng ya baik timah ok ju kena mupok bak binah punyuang alinyan tah muka yang dimiup punyuang ya cinumat iup on punyuang na tuliang ya tuliang yo cimat bak muka ro bek mak muka gop ipo nyo dimiup punyuang na tuliang nyo ha mu sambung ya mu sambung tuliang nyo ke bak punyuang belah ratno nyo ke ada batas muka. Maka tertentu semayang tarah berlepah muyup. Nyau uyup lebih lewat.
supaya nanti kadang na yang hana kenang bacut ka hanta maka darah berlewat tapi muka ehnan makanya ke ehnan yang jedeh umyup nyo tuliang nyo taku badan maka wat nikat nuthok telekom nikat bataku nya deh yup keung nyo deh badan batu temayang han bate tayang bang kui mumron na ya bu tebab tayang bak pagusi ya ni kala makanya ketugas lako purno men ke makan tanyo labatan menyona lako saleh nyo lako urang beut ku mentang Demografi ibang melatah hayya lan salat tengah ibang ilako teh hana gejak masjid tapi ka siap irmo ka kenang baje teluk belanga ija kerung teluk kanan hana ija ridak pakai janduk tuha bak taku kenang tupi dak ka kuning bacut sap ka siap rumah gop yang kaya-kaya ileng ambal yum ambal tro lele juta put juta 5 juta itanya urang gatiin ke pu ambal tablo plastik hitam mentang 5.000 meter put meter tablo payah leung gede udah 10 lebih sebab kamai tanyo hilang ruang tamu cik le meter tengok maka kana lebih meter tiak je pegawai likot oh hana tika temayang tayo hana pui kunyan sajadah kacok ija patik purmoh tiang tuha pokok ji beglih talung demografi kasiap lako kasiap gudang lako kasiap gukun bak purmoh ge hai ho tu gutoi purmoh likut empat ko tengah kutung temayang bagah be get nupreh le sap damang purmoh deng rawi pulam tayo anu urang gatin tayo anu mia korame kuidang anu mia punoh larmo cik munang kepegai Tuhan yang kaya-kaya le harta nin anu acina kala Rafi Ahmad bat TV Rafi Ahmad cukup kaya dengku purmoh nagita Slavina anu mia tok sabo Ayu Ting Ting nengku kup kaya ika anu mia tok sabo itanya ibrangong kup gatin nengku anu mia tok sabo Chevrolet tetapi anu mia tayo mendu dalam baidang punoh lah rumah bapak tago kolkah gede ji bangedang lako siap ya lako menyonai lume ka siap ka mandum ka atau sak bupah get siap gedang nya lako yang mufo mata kena dang hiya ke balik ke kalan tu muka purmo di purmo na yang geken lepa ke kena malai gok kepa ke te muka purmo sina deh ok itibid ok dari telekom sina deh ok batu sembah kekele lako nyan ok kadih puluh ok ilai ya ni berarti lako yang saleh bisa menjadi cermin buat istri yang salih salihah uja telekom kami ikat bataku wakul lako ci ija telekom pu watih lam betutuk keung bacut yan ge pakai telekom ka bere ka baru gedang lako ka mendum ka Allahu Akbar permoh tamping Allahu Akbar anu mia tarame nunggu itu kubidu anu mia Allahu Akbar yang tebak Allahu Akbar nah yang tebak tu tak trip je baik puluk ni kalau lagi urun semua pelah bak merbau yang ubud yang bagai tetat Allahu Akbar bere ya kan Maya menat ya nikalan anan dengar le ya tugas lako purno cara musuci purno cara tub aurat purno bacaan semayang buruh-buruh tebak semayang nyo imi mutuah lagi bahasa Aceh ji lagi bahasa lain bo salah tak kun ho lain ni peluang hana betul hai bahasa Aceh sidra urang gecok ija tengah kedua ikut Honda iup
Gu tampuh tu pelak Honda. Wate tampuh pelak Honda lewat urang itanyang legop. Petan pegat. Getut petan ke getut. Tengah long ut pelak Honda, ya kan? Tengah long ut. Ut pelak Honda. Nya menyo tengah ge ut berarti tengah jaro bak pelak Honda. Tapi menyo lewat gop sedau tu itanyang pun pegat. Getut tengah long ut pelak Honda. Padahal tulisan kesaban ut ngan ut. Tapi bak cara ucapan bak tak pegah beda. Tengah long ut pelak Honda. Yang menyo tengah ut yang pelak Honda labah ke. Ya kan? Menyo ut bak jaro tapi menyo ut labah. Kembeo tak? Cinta yang bak ron cina ukun nun kalan teh semayang ron na butoi ka. Hai walaupun semayang lu ngalon teh butoi. Wate sujud batika putan keun ni ron ten semayang. Bek ka tu oi kah lek yang bak ma ke. Ikah kanya boleh kacok piala. Te ron mi putan keun. Ha? Pubut jatuh bangun ni Rona. Acini dengar long khun na butoy. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Na butoy yan. Subhana rabbiyal a'la. Hai, lun tanyang tu baron halih ba. Nyo purno halih ba la na purno maling ku tu anjing long. Yang tugas pak kecil ni. Subhana rabbiyal a'la alih ipoh in tu bare alih ipoh in tu bare in ipoh in tu bare je yang kena bare na hana alih ipoh in tu bare in ipoh in pi tu bare taban ga Cina menolong tulis nan long yang dakwah nan tu soal Melayu Abdul Wahid Cina kalan Wahid long tulis Wahid W A H E ba ujung long boh de puta Wahid tak balik tak boh tu W A H E ba ujung bek tak boh de puta pak je beda huruf ka beda apa kan ten baca saban menyo menan jinggu menyo ale a wate takun a butuh ha baba a tapi na sabot tu ain a menyo menan ale ipah in subhana rabbiyal a'la butuh ha baba ain bumu walar kuang subhana rabbiyal butuha alinya in bumular ko a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi acites nah urang ketat payah lagah tungku cit payah semayang yang gedung le Allah payah kecuali semayang lagi hun ketayang Allah Akbar subhanallah Allah Akbar assalamualaikum warahmatullahi ya Allah hentung jok gop dia ya kan ya ni kita dapat tupat semayang ka aci dengar nyopat najuri beut long Quran aci dengar long khun Melayu long ikut lomba yo empat najuri piala kai kubah hari rayanya thang gelung tirau deng gebeut Quran mana khun nyo ayat yang mudah mentang melungku yang biasa dro-droan anu mi ajut. Cindenga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ilung thu ka parotha ana piu-piu sebab. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nyen menyona urang baca Quran lagi nyen gedang semayang jid ke imum atau kan imum lagi nyen ge baca batu semayang. Menya ge baca khutbah batu khutbah.
Pakan niku salah bacaan ganyal. Acina empat salah. Yang kelagi wahid pun nangku. Ba ahad. Ni waw rumah ni cak polpen.